Ebusiafo yema mu nyina akwa abasronko e de ba ye platform we so Penax GH ene we ni gusu a wo hwe no Ghana hanom ye kan one of the best rappers ye wo e wo country mu anase ye kan rappers a omotimi abo mo homodin pa e wo game mu dia na kire se abrante AMG Medical ayade a otimi edimu akotene pa fiti da oba ye no de Ghana fo nyina agina tum bebre na anase se onji ni tum kra yen kan se Ghana fo bebre na ana agina tum because the award winners anase award o winning nyina o winning best rapper nyina Ghana fo bebre na ana etuma no na me no ka se di o the warning abre eye radio anase radio stations nyina obekoso na denti ana the warning aba na warning ne crampo no nsemben ena wom den no oka anase denti ana radio presenter bi akwakọ bisa na o the warning aba cause oko social media me no ka say dey sa warning no dey ba ye dey air trend pa twen me ba na me the warning a chese AMG Medical ade ama presenters anase radio stations a omo e imagine so me friend interview nyina one or the aba no me the bebro say ye no so fi wono ma AMG Medical na so no system na agency beef ni nyina akwa between one Tiflo no den sem foforo asan dia ba o kire mu dia Tiflo die ye kan then ye kan eno so twen me ba me the ebebro na ye hye nsem na se anase yenko Medical ye first story a nsem mi odi aba betu dwa no Ghana hanom ye kan rappers bebre omo Ghana ha omo modembo eso eni ye dia na chete AMG Medical anase Medical idea udimu akotine year from time obaye obebo nyum pe kakra Ghana for agi ni tum ode ko confirm Ghana for agi ni tum kwesi ata feature on the grind day so Ghana for agi ni tum ho and actually say obebo too risky too calipo one biscuits and also Ghana for agi ni tum and the nyum ne de obetimi abobo o mada Ghana for agi ni tum na senkra la hustle Ghana for e believe you ka say no abrantie no aside all jokes na ya dia obone homodin we mu say we ase den you bia na betimi ape wasem but Medical and I said yeah wetimi akomporte ne ho e wo game ni mu ne de ya dia wetimi abone homodin yi papa nti ne modern body eso eni yi pa na emumu no Ghana for bebe na etage musicians such as live flashy lifestyle and I say obon to be no blow cash no blow car na chere ze niema bebre e koso no eya no mutusu se da bi enwum ne nko Ghana nwum tuo mu Ghana nyum tuo mu de bi sika nim sei ma da bi crampo no eye abayua fantana ebe ka say Ghana hanum obie no ho nyum tu ni bie no obetimi abosti say nyum ama no $1 million debi onyum tu ni bie ni ho enam enu so titi flow so it create me babontin ebe kan bi ka say debi enyum tu adwuma ne de obetimi aye na emom ye streams ahe na yenya obi wa akọ download so be stream wonyum e wo iTunes ni ade am wenya sika de wo apu enya ade ebetimi esi enti ye ba na enyum tu mu pa de wona obetimi akasa muska wona wa sha ase the life of ebi asa akode mu amachi the day that the lumba mu ani bia kwadwantwi mo na ebeka se bia sika anaso omanya sika ewa nwum tuo mu enti youth na ya ba foforo yi de abon to bua na obon na o se na manyum su wato Range Rover na manyum su tu wato Benz de enya ade a etimi ekoyie na Medical nkrofo ba ko a ya de fraud anase fraud cases anase fraud issues atai tag ni ye pa ni nyina ejina kire bifa one strong man enya ya strong man etimi kan se menya fraud sika krampo a anka onkenkan ni sika wenya ewa nwum tu bicycle mpo anka nya ade a ebetimi ato ede ama no eno ene nsem a kire se etimi ekoso anase akoso ewo kire se music scene ma bebre na etagi Medical so oye froster just onu enyum to onu no de akata niam so keke ena kire se oye adwuma bi ewe kire ko bebre na se eye ne papa Chris Wado enu eye nsem a yetete omo se allegations e ba nyina ne se sa boys no me game boys omo ye fraud boys ene ade enti na America be da youth na ka kire omo se omo mo homoden no menye sika wa nwum ni ade debi eso otimi e kire omo bebi onye ne sika no njai se oda nkrofo kwata maybe crash show boy enso edibi ebeso so ka say no la hustle no omo nye ne clear to the youth no mu tell la hustle no mo ka no enye enwum anase bia akoso amota na akoso concrete na bibi la hustle no mo keka ni nyina kire say ye game no fraud
ne ade ne nti te wo hustle dia na wa hustle yi papa na no an America kire say ne anope ya otimi ekopie mu ewo interview mu na interview no ana kire say host ne ebisa ne say medical rumors ben ana kire say wo Ghana ha wate anase wate afa ho a opese anka unya ya obekle no ama wiase nyina hu anase Ghana hanum nyina ya gi watu mu say sa nsem ye kafa ho ya nya ade a eye no kre eno ana medical e ka kire host ne say oh rumors de bebre na ana mate e de afa me hu nti den ana wate bia opese me clear no e de ma eno ana medical kofa betu mu say anase host ne kofa betu mu say recently ampo eye one rapper ba ku enya beefa no okeka se wo anya ade a unya osika edi free anyum na ode anyum no akatakata niema so eno na uye uniema wa under into fraud issues dey attack on uhu ne say anase no kreben enewum ho en America ebeka se honestly so binya ka to honestly there are chance o chirima no kre o ti no kre ono on so fraud sika mpoda fraud sika enye ade a waso bi mu da na ono ne lifestyle o living a flashy lifestyle ene na ade na ndi o ka kire mu no kure se ne nyina o living no onya ewo ne nnum tuo mu onya wonu tu na nansen krampo no mu nyina mu behu bia na chese otimi etu kwan ade ko America na sai sika no de ko America no to ne ticket eye niam nyina sika no eye wefo ana timi ede ma no iTunes for anasa ne iTunes adwuma wo ye wo ho ana otimi enya sika no me ba be quote the America e kan ye no we ye America enuma asem abra na ebisa ne se de ye ka so oye fraud no kreben enewum the okan you know see honestly my whole life naturally na brabo mu nyina I have never touched fraud money before. All my flashy lifestyle is from music. I recently went to America. All my tickets fees were paid from iTunes card account. That is from music, he said. And then say much to Timmy Edibe to your children dia or no fraud sika onso bi muda. Na brabo bo so kitaka no ye we David ni nyina aye no anyum ana timi maniska. Owie ye no ana de betu dwa sem. Fiti eneko oti fiti eneko radio station bia obekọ so mebisa ne say sa aden oye fraud ana say oye fraud no obe walk out from the studios and ya there obewie interview no enti in some America edi abano no enti so you be and say o agim so be bisa America say oya fraud there kan hu ne say so unya ko bisa na interview no enkonko wie pay cost o de aba betu dwa say unya bisa ne there obe sorry edi fi interview ne so na ye no tufi one ye kwa interview kro na ye course no ohonom ana ye ko bisa ne say medical sisi ade se de niema ko ne pese ye bisa wonsem bi o se wo hwe de wi pedigree and the we are near my air corner. Yes, see idea, Obi baby, for baby feedback, and I says, Obi, I did a wow, social media, Obi fee, and no, and America, they barber to say no. See upon the beef there, it depends. No, it depends. Nipa or no episode or no a beef cost or should be a level or 1 year they didn't their beef there. And yeah, they obey your crown or the betum can say recently, and yet flew, waiting me at the buy and. Or I'll say the right way to pay a full back is to maybe keep mute and I say and on kasana ho naturally say why kwase ebi e de amount kra no chene nsem mu dia sa de we and I say niam e cost no no nkato hwe ne level ni sika owo ne cars ne de ade na enya ade ati flow e one level kra na ati flow e ne class. That's what downgrade ti flow kra into on better be kasa ho bebre into flow there medical we dem nim say ti flow be reply ope because was it flow and you be a said in some America air canon into ye say beef na chese ye doing say akwa dano America in some working no ebe rise beef ni bi man as ebe ma beef no asan sorry and as ebe san no beef no ye den chin kakra ne spice kakra be wona mana be ye de ana as den when in some chese America ade akwa tudwa e wo interview mu me kai mu say America say eye fraud sika onso bi mu do hu bi mu da na present bi a fear no ko be bisa ne sa question ni bi mu de eye ade sa interview no onwie cause obe sorry na we pie ye no fi wonom de o se ono level owo wa abrabo mu no enya ade abranti ti flow e pay no kra na ti flow there ti flow we se mo de on pa ye me pese be bo bi edi na je America say onya ne class kra